Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler jana Baytu kanalı katılışçылары. Bugün 18 iyul 2021 yıl Özgün mal bazarındayız. Tağır aytkanda bu bazarda bugünkü çarşı sizlerge Özgün mal bazarынан buqalardın jana ушундай эле эркек топоктордун бааларын билип берген аракет кылабыз. Ал ушул бир четтен буюрса buqalardын бааларын тартып кетебиз. Андыктан биз менен бирге отуруздар. Каналда жаңы көрүүчүлөр каналга катталып, коңгур жөн баскычыңыздар. Бизден келген видеолорду биринчиден болуп көрүп турасыздар. Андыктан лайк басып, колдоп туруңуздар. Мына ушул эки бука сатылды, 226 миң сомго сатылды. Мына бирөөсү, мына экинчиси 226 миң сом болду. Мына ушул бука 130 миң сом кем бар деп. Ага, жашычы? 2,5 жашар. Базар канча берип атат? Ар кандай берип атат? Базар ар кандай берип атат? Жок, капкара өтө сонун экен. Азыр мына ушул четте букалар сурап кетели. Мына букалар канчадан болот? 90дан. Эки өтөңөн, а? Жаштарычы? 2 жашар букалар. Канчадан берип атат базар? Базар канчадан берди? 78'den? 78 binden beriptir ушул эки букага. 90 миң сомдон кем бар деп. Азыр артканда бир көрсөтүп коюн. Артынан көрүп дагы баа берген агаларыбыз бар экен. Ар кыл суроо айтат да бала. Канча дос негизи? Экөө. Канча дос? Экөөнү 150 тот. Экөөнү 150 додос. Канча берди? 140га чейин бериштиби? Берип атат. Берип атат. Аранда берип атат деп. Базар. Бага турган букалар. Бага турган букалар деп. Артында мындай көрсөтүп коюн. Мына 85 миң сомго берилип атат мына бука. Жаш канча жашар? 2 жашар болуп турбу? 85ке бербейт там дейт. Суроо чыкты. Буканы канча берсек ага? Буканы канча додос? 90 додос. Канча беришет базар? 80 берип. 80 беришет. Наркысычы? 80 миң сом. Ага канча берди? 80 берип атышат. А 80 берип атышат. Жаштарычы? Жаштары. Унандар. Унан. Мына ушуга 80 миң берип. Шеф. Мына эки бука канчадан болот экен? 80ден. 80 миң сом отурат. Жаштарычы? Жаштары будон. Унан. Будон. Базар канчадан берди? Базар канча? Азыр келдик дейт. 80 миң сомдон кем бар экен ушул эки. Экөтөн ушундай орто, ушундай букалар экен. 80 миң кем бар дейт. Мына бука канча болот? 70 миң сом. Жашычы? 1,5 бука бар. Базар канча берип атат? Базар канча берип атат? 65 беришти. 65 миң берди ушул эки букага. Букага. Келе чоң бука 1,5. Мына чоң бука канча болот ага? Канча болот бука? 100 додос. Жашычы? Жашы? 2 жашар. Базар канча берип атат? Базар канча берди? 76. Мына экинчиси ага? Рөнгү. Кармат. Мына бука канча болот ага? 80 миң сом кем бар экен. Жашычы? Канча жаш ага? 2 жаш. 2 жаш. Базар канча сурап атат? Билбейм, башка бирөө кармап турган. Башка бирөө кармап турган экен. Канча сурап канча ушуну билбейт. Буга канча болот ага? Ha? 90'a vermediniz. Yaşlıca. 2 yaşar var. 90 bin sonu vermediniz. 2 yaşar var. Bırak ayağı çoğunluğu ortaken görürüz az. Şu adamın kökünden diyerek giderken. Ne bu kadar kaç oldu da? 70 mi sonu? Yaşlıca. Güzel. Biz yarım yaşar iken. Kaça sırada pazar? 55 mi sıra atıldı? Vermedi.
Kaçıdan burada tutkalar? Ava. 80 lira. 80 bin son. Yaşlarıça. 10 budon. Pazar kaça suradı? 75 lira sular. 75 ki suraçaz. 70-75 ki suradı. Buna Gerefort parodadağı bu kaç yoktur? Bu yaş kança oldu da? 1 yaştan ötüde. 1 yaştan da ötüptür. Kaçada da sen? 90 tane var. 90 bin son kim vardı ekan? Ay, negizde eti dağı жақсы balıptır. Pazar kança verdi? 79 berişti. Pazar 79 berdi, berbedim deydi. Görünsün. Az nomerlerini daha sorap verelim. Gerefort sırağınlarda olan. Nomer zayt basma da Gerefort sırağın 550 550 80 80 90 20. 20. Uşul номерге байланышыңыздар, байланышып Gerefort боюнча сүйлөсөңүздөр болот. Дагы барынча ушу болушу, эки бирөбү. Дагы барынча болду ушул эле. Gerefort'tan ушул эле, Gerefort'tan ушул эле экен. Жакшы. Allah razı olsun. Sodаңыз берсин. Нол 50 миң сом кем барды экен. Азыр алармандар 41 миң сом баа берипти ушу азыр. Баа сода болот экен. 41 миң берди дейт. Турбок. Мына турбок канчада сага? 35. Эки таргылчы. Таргылы. Таргыл канча? 35. Эки теңеле 35тен кем барды экен. Kaçıdan beri açat pazar? Pazar kaçıdan beri açat? Hazır geldiniz. Hazır geldin deytin. Hazır rakip geldi. 35'te kim var dedi. Ne torba kaç oldu diye? Yegaz çok. Yegaz çok dedi. Hava kaç oldu sorpakta? Torpaqda 35 kam var. 35 bin son kim vardı otken? Ukam, el boşab 40 ming berganman. Diyxanmın deydi. 5 maylik torpaq ukan. 5,5 aylık? 5,5 aylık torpaq ekanına qarasar. Öte çoğun ekan. Nemede? Yanvarın 18-10'dası tuğulgan. Yanvarın 18-19 tuğulgan torpaq ekan. Pazar kaç verdi? Berip atadi ukan. Men 35 ele berdim. Kartoda qaytib qo'ysangiz qancha bergan? Berip atadi deydi pazar. Berip atadi. Diyxan. Havası kaçada öz torpaqta? Ne? 40 da 40 ming so'm otasiz. Pazar qancha beradi? Hozir 30ga keldi. 30'a geldi, berberdim deydi. Erkek torpaq daha aytaylik deydi. Erkek torpaq tortadi az hazır. Kaç oldu da torpaq? 35 mi? Kaç euro çıktı pazar? Verilik hazır geldi deydi. 35 ming so'm kem vardı okunda. Hoş. Erkek torpaq. Torpaqlar qanchadan mı Sen tutayım? torpaqları. 35 ming so'mdan. Tandağanın 35. Tandağanın 35 deydi. 4 tö. Torpaqlar. Kaçıdan so'radi pazar negizi? 27'den ular. 27'den olarak berberdiniz. Özü bular 32-33'ten alıngan torpaq. 32-33'den alınan Aksiya arzan bo'lib ketdi. Arzan Aksiya bo'lib ketdi. Aksiya olub ketdi deydi. Na. 27 Torpaqlar aksiya. 27'den sırada berberdin deydi. 35 ming so'mdan tandaşı deydi. 5 ming kami var. Kemi var ekan işte. Tandap Parada. parada torpaq deydi. Mına uşul erkek torpaq 24 ming so'm sırada berberdin deydi. Kichkina olsa beradi. Oluşu 20. Boluşu 25 deydi. Shunday va? O beri 25'ke beriyorum dedi. Ha. Nerede daha var arasında? Erkek torp nasıl sizce? 26. 26 ming so'm kem var dedi. Bunu kaça sırada? Kaça sırada bunu? 23,5 mingga sırada berberdim dedi şunu. Buna urg'ash torpaq ekan 25 ming so'm kem vardı o'tgan arazlar. Cho'ng torpaq ekan. Qancha sırada pazar? Endi geldiniz. Hazırda geldim deydi. Жақсы. Sodağınızı versin. Mına urmatdagılar jele sizler bugün Özgö mal bazarındağı erkek torpaqtardын, buqalardын baalaарын bildiңиздер. Sunuş pikirler bolsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga katkı berekler, podpis knappkaсын basıp, qo'ng'iroqchani basıp qo'ysаңыздар. Bizden gelgen videolarni birinchilerden bolup ko'rasizlar. Tinchlikda, amanlikda bolingizlar.